Union Minister Amit Shah pen nihang ni Rep Chief Minister lapen hampanga song angbong CAB aputhak kachingwai. Karbi Anglong pen kanghu pona thengpi Kaziranga National Park Forest Asai khiatum nebdun check. BJP ke cari chok cepu akoi PC Congress asong pen kacesong asai kedeng. Kardom pini prime time abirta along pen nilisami marvelous rong parpi nonarju ikha birta angton pen. Nihang ni Rep along riang kangar lo along suluk sodak pen kacesong aputhak Union Minister Amit Shah pen RDP Ponsi pini Assam House New Delhi along kachingwai amai padu. Bangso kachingwai along Union Home Minister Amit Shah ji kachetong dun along NEDA Convener Anparta Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang State BJP Maipu Ranjit Kumar Das BTAD Chief Hagrama Mohilari Dima Hasao Autonomous Council CEM Debolal Garlosa MAC Richard Togbi MAC Prabhat Chandra Taro Pendanglok Nihang ni Rep State along pregjam MLA pen danglok ki ongdung ki thekiding atum chetong dun. Bangso kachingwai amay along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang ahin pen Union Minister Amit Shah aphan pinpur alo pajirdun. Bangso kachingwai ponahut inglong aso along ri mate Assam anglong arlo kido mate Indian Constitution along ki jongpon 6th schedule along ri aphan abangke phan pharo mate Pajokpon po pusi Union Minister Amit Shah pen lamchak chipipon. News Desk Report Karbi Anglong Live. Karbi Anglong arlo aron repen thengpi kanghu abeha ke klem non puta ington te pinlang. Forest atum amega theng no pensi arniwang ta ador keso thengpi inghu bon bomsi penangan atum ke beha klem bomlo. Laso ajoine Karbi Anglong arlo ador keso athengpi vir bomlo lasonsi phaikuni inkoira sirkep arni adabapor Karbi Anglong rongagora anathupen kepon bom kanghu athengpi pen humni tata di agari lapen bangthli athengpi kanghu atumaphan Kaziranga National Park Forest asai phu pen saikhiatum nebdun cheglo kachini dun atengke AS 02CC 1610 pen AS 01 GC 3382 humni tata diagari Karbi Anglong anathupen kepon boma hutsi Kaziranga National Park kaparlo Ghorakati Forest Range asaipu Pradip Goswami Japon Linsi labangso akanghu athengpi pen agari lapen bangpli atumaphan neb ingnang dun cheklo humni agari pen keneb dun long abang phuatum amenke Mantu Ghatwal Keshob Das Azad Ali lapen Nazrul Sheikh pusi pangthek lahai kanghua thengpi ai hui ajahak aron re thengpi keplak akor alongsi phondam bom titi pusi akang hua tumpen kachegobira lam the lapen forest tumpen ke thanalam the longdun উঠৰি ফালৰ পৰা খবৰ আহিছিলে তাৰ পিছত আমাৰ বহুতো বনকৰ্মী বিষয়াসকলে হেফালে ৰখাইছিলে কাঞ্চনজয়ী ওচৰতো ৰখাইছিলে দেওপানীতো ৰখাইছিলে কিন্তু গাড়ী দুখন নৰখাই পেলে সিধা গুচি আহিলে আৰু আমাৰ এখন গাড়ী খুন্দিয়াবলৈকো লৈছিলে তাৰপৰা আমাক খবৰ দি দিলে খবৰ দিয়াৰ লগে লগে আমি ইয়াতে আগুচি ধৰিলোঁ গাড়ী দি পেলে আগুচি ধৰোঁতেও এখন সৰকিয়ে গুচি গৈছিলে আমি লগে লগে গাড়ী দি আগত গৈ আগবেটা দি ৰখাই দিয়াৰ পিছত আমি চালোঁ তেওঁলোকক ক'লে যে আমি কাঠ আনিছোঁ এনেকৈ ৰঙাগড়া ফালৰ পৰা কাঠ আনিছোঁ তাৰপিছত আমি তেওঁলোকক তাতে চিজ কৰি পেলাই লৈ আনিলোঁ অনাৰ পিছত সোধ-পোছ কৰি মেলি আমি তদন্ত কৰি আছোঁ তদন্ত কৰি মেলি হোৱাৰ পিছত ইতিমধ্যে আমাৰ আজি পিছবেলা আমি তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিছোঁ 4জন মানুহ মালখিনি এতিয়াও এছেছ কৰা নাই তথাপিও মালখিনি প্ৰায় লাখ টকাৰ ওচৰা-ওচৰি হ'বগৈ News Desk Report Karbi Anglong Live. Kidukilag arat atumaphan kilang pachatangun ilo pulote CEM arpu pen chi obub noi pusi Congress asong pen kihang padu.
BJP arat chariatum ke chari chok chepu Congress mena koi PC chepar dunron kachesong asai ke deng asonsi Pini Town Congress Committee atum patir PC Karbi Anglong kaprega dimalong chesong ponlo Lasonsi diporong supialong ta Samson Singh Ingti Memorial Park athengalong Karbi Anglong District Congress Committee Youth Congress Committee lapen Mohila Congress Committee atum Chelangpet kachesong asai deng Kachisong asay ke deng ahot alang litum jasemet pet ke hangpon atengke BJP asong atum prabjin pen kiduk kilak arat atumaphan kachinek ingto nangji hormu hortar ador pasun nangji radakhi adat mate government akhi adat haihui jungjung kachurai ingto nangji lapen borengawar sai kabe akisung pajok nangji pusi hangpon lo Laso ahot District Mohila Congress Committee MIP kasang terangpi kaningji atengke BJP arat chari atum kacheplang kechok chia joini si lapen kiduk kilak arada tumaphan kachenek adu kanghoya joini si pini rada tumapharman kachesong arjap nang koklo lapen rada tumakisung pajok long letik ke Congress kachesong ington pon pe pusi maipi kasang terangpi ningje Pirte adang pialong BJP sarkar kachiplang katangna BJP sarkar atum ke claim kechok che BJP sarkar atum rada phan kiduk kilak arada phan kachine ka joine non bojaranong sitame gas ador ke baat lapen ke jangthu petrol diesel ador ke baat lapen ke pias ador ke baat pias sitame non ilin faroisi rai koi lason si dili tum thekdam long lo lapen ke dail alu lahai sitame ador ke baat lahai aposi dili tum pini lada kache song padola laang tak lapen mohila phan sitame irai kom ave BJP sarkar bangget pen la sitame dili tum ning duglo lasi BJP sarkar ki kam ki chok che puthak BJP sarkar ka chok ka chok che puthak long le ka thelang ka chojora puthak private long le thelang to anta private company phan ki pilaba puthak dili tum mohila congress ahin penta ning dug chipat manlo lasi dili tum lahaya dili tum kimang mate rada phan kimang akam public setike dili tum ka che song konte pusi pinila so dharna pen dili bangja song pollo la pen choning ri pollo Alang litum puthot kaningji thuke Diphu Medical College along phan pho anta ladak kiduk kilak osomara tumaphan chokomarang hoy pekpon thek dedlo lasi Dr. Himanta Biswa Sarma pen kachichak phan throknar kep ang hoy pekponji polam the chipa pleng serak nangji pusi maipi kasang terangpi ke hang paso Lason thak si EM Barim mate KADCC Working President Ashok Teron ahin penta BJP kechari kechok che afuthak ningkang samse chepaklangsi vorengawar sai interview lapen chiklo bainong atangka anta Karbi Anglong Autonomous Council ato methangaja kongpen chipilong le pillo lasi lahayaja kong chekhang thek pulote CEM arpu penamasi che obup nang pupusi kehang pado Hala so hamasa dake Autonomous Council se Assam tin hamasa ta dabangsi haban hanang jilu Congress ne ku bang apelo je bosu banya dorso Japan ke Congress sarkar den ke alu dia jam ador kompi nono bangke ador so 120 টাকা পর্যন্ত বই পাইছে তাতে হা হাই আমকা নন টিপোসি public apara tu টিপোসি লাগা দেন তাতে সালে কর্পোরেট বা উদ্যোগী ধরলা তুম ক্লেমro জিতো না bangke protest করিলা যাতেন আপনার জমানা को हजार हॉर्मोन में हजार में साकुरी बाबू तब इंटरव्यू में जाते ना को ये फॉर्मेट में जाते बिना को जैसे लाइ उदी बोलो तो मस काउंसिल टीएम से मतलब तब भाई लांदो ना को उदी बोलो तो टीएम से तब चठाना अब इसे ना ना नो Dipupen Sarjip Kathar Karbi Anglong Live East Divisional Bokajan Forest Range angkang patumiyar ni kangsam porphai troxy apor malom diopani anathupen Dimapur ke dambom BR 551321 lapen NL01 A 3192 aron repen sangti ke ponatrak humni forest atum nebdun long check Non malom Assam government atum pen sangti arlong anparta thengpiai hui ke pur ke pon asaya moan ington labapi patoite si Dimapur pen wangsi Karbi Anglong nangluchok si diopani sangti amohol dar along pen ke pon bomatrak kenebdun long kenep check sangti atrak humni non bokajan forest range asai hemalong si bipon koklang non kopi asai dengjine lake forest atum si klempo arona teng pen pulote la humni
sangtia truck ta asangti lapen truck akai isi ke jogon ipin ansi angring dolo bukajan pen ananterang Karbiang Long Live. Akimi aban ke Charlie abang phi lapen thanbang phi atung angbong chetong si ninga ronga je pen ruptalin aningkan talon ponlo diphorong supi arlo kedo Sunrise Academy English High School mahang thekdet pen thang ke beng ke phan ave pin pen arta ningkan ing koira phochok si pini alira champen ruptalin asengkan talon ponlo adabapor Sunrise Academy English High School a principal SP Mahanto Arideng Pen Lama Itur Ponsi Ason Asai Dengpon. We have completed 25 years in the service of Karbiang. In this period, many students came from our school is a B grade school. We never received any talented student. There is no interview for admission. We get a raw material. Like George said that he did not know the meaning of admire. So we have got many such students. But our motto, Sunrise Academy, believe that. I want to say, every human being are sent, or we are human beings just for a motive. Our life is not meaningless. God has sent us as human beings, and God has given us some work. So utilize your energy, full energy, and just do it. In the word of one of my ex-students, Satish Tiwari, he used to say, just do it. I do believe just do it. I have one thing. Now I am 50 years old. I was waiting for an opportunity. Lasuahut Maita Paman Ponsi Kachopha Alohi Atumpen Ason Alam The Thanpa Jermi Ponlo Lapen Sunrise Academy English High School Arta Ningkan Inkoirapho Kepleng Thek Aputhak Principal Lapen Thanbang Atumapan Kachuro Pajir Lasoaphi Labangso School along ke Charlie Abari Matumaphanta Amanti Ponsi School Aphan Nongmi Nongthang Kiwan Abangphu Abangphi Atumaphan Karcho Padopon Halapu School along Ningkan Isek Pen Kapathua Jai Megalong ke Hai Osumara Tumaphan Nong Ipajir ke Charlie Abari Matumangbong Kachathan Chimum Lapem Lunkan Amalin BC Ingsam Jin Pen Ruptalina Sengkan Katalon Pachun Dipupen Sarjip Kathar Karbiang Long Live Pini prime time Abirta Bangke Lapan Sekang Tonilo Domit Hakmi Kardom